Arambai News Guwahati da Maitai Longi Pau Tabri Singh Bui Han Han Lumaktada Chingangbam Sujitrani na Kurumjari Husinga Sigi Samlapa Mariba Pau Singh Lobirasi Assam lenga ki makha da lariba school singi kalen suti ngasi June gi tang tara marida loikibaga loinana hayeng dagi school sing hangbagi wafam lairambani adubu hogzigoriba covid ki phiba masida miteng thamlaga education ga mari leinaba authority sing loinana lengak amadi lanai school singi head sing da mahairoi sing larik laisu tambagi thorang lephandana makha chathanabagi damak lenga ki maikai dagi anoba order ama thoktriba fawba natraga educational institution sing hangduktriba fawba khudaktagi online classing hongnabagi thorang paikhanaba lengakna ngasi order ama thoklakre COVID pandemic ta miteng thamlaga Guwahati High Court na handakta mathang thokiba order sing habadi haukiba megi tang amadana Guwahati High Court amadi subordinate court singi manungda ngaktuna chatkadaba guideline amadi norm sing me mapandana Guwahati High Court asigi manungda changba yaba officer sing amadi staff singi working strength ki matang loinana lawyer sing changthok chaksin tawbada athingba thamkiba aduga megi tang kumapandana hariba guideline amadi norm sing asi June gi tang 13 fawba sangdok hankiba punamagasi hayeng June gi tang 15 dagi hauraga June gi tang 18 fawba chayol amagi oina amukasu sangdok halle haina Guwahati High Court ki Register General in charge na thadorokpa chirol amana khanghalakle Assam da ahan boina Manipuri Cable TV Network ama Lakhipur gi manung channa phulel tol chingya lekai da hokiba June gi tang 13 da Ima Imoinu Private Limited ki makhada hangdokre haugalakpagi oina chayol amada amurak English amadi Manipuri da Pao sandokani haikibaga loinana ngarang nomaijing numitta ahan boina Manipuri Pao sandokpa hokre Lakhipur subdivision ki manung channa ngasi South Barak Binakandi GP ki manung da leiba Jogai Mathura ME School da chahi 95 mathaki miyoi sing COVID vaccine kapthokibaga loinana miyoi chama supna ahum COVID test tawbada miyoi amakhaktamak COVID positive oiba thengnakhi Jiribam Higher Secondary Students Union, Jiri College Students Union, Amadi, Jiri Ima Maira Paibi Apun Balup Ahumna, Haukiba Jungi Tang Nipanda, Thangwaiban DM University Campus Talaiba, M Sugi Headquarter da, Bom na Landarambagi Thong, Adugi Matakta, Kana, Yaning the Bafungdorok Pagaloinana, Asigumba Thong Singasi, Amukhana Tobidanabasu, Haizerakli. Amukona Sinduna Kwakaithel Akham Lekai de Laiba Community Hall da, Kunlak Suba Protest Day Gining Sing Thorum, Asi Pang Thokre. Thoramasida Manipur gi Civil Society Organization Kayagi Amadi Mera Paibigi Luchingba Kyanasu Sarukyaki Ningsingwa Yai Indo Naga Peace Talki Manung Channa Bangkok Declaration Tonaki Banumit Adubu Amukona Protest Tauraduna Miyambu Punsinduna Iho Homin Nabagi Tanja Amaloki Banumit June Taramaribu Amukona Chahi Kudingi Protest Day Haina Pangtuktuna Laklibane Social Worker Club COVID Task Force Harangoi Thongna Lenga ki meeting makhada anirak suboina mass COVID test tawkre punna miyoi chamaga humbudrama pan test tawbada miyoi ani khaktamak positive oiramba thengnakhi ngasi test tawkhiba singa se maroina pochai yonba driver amadi containment zone da lariba miyoi singna ayambane Haukiba megi tang kuntra dagi hongna Meghalaya gi ain na yadaba koila khoni pekpham amagi manungda chaptuna laikhraba simi manga hauzik phawba kanba ngamdri Assam dagi miyoi mari amadi Tripura dagi ama yauna sinmi manga asi kananabagi damak ngarang nongmaijing numit dagi hongna Indian Navy gi khutpu amasu rescue operation asida yongsin khre Remotely operated vehicles havadi ROB gumlaba matamga chunraba khusukulai sing yawba Indian Navy gi miyoi 13 na saba khutpu asina khailiriat ki thodok thokpham da hek thunglabaga loinana kem saduna rescue operation asida yawshinkhi Assam lengakna Karbi Anglong Autonomous Territorial Council finalized tongnanabagi thorang paikhalakliba asida Nation IM na yetlakre Hariba thorang asina Assam da khundariba Rengma Naga singi mapa mapugi lamda sokhali hairakli Karbi Anglong Autonomous Territorial Council KAATC semnanabagi thorangasi lalholup taruk habidi KLNLF PDCKL UPLA loinana Karbi People's Liberation Tiger KPLT gi faction ahumbu pelhannabagi damak semba agreement ni su hairakli Masina Rengma Naga singi interest sokhali Hana Rengma Hills haina khangnaramba Karbi Anglong asida mapandagi changlakpa miyoi singna chahatkibane
ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯔꯦꯡꯃꯥ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯁꯨ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯣ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯇꯣꯛꯀꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ NACNꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯂꯒ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 9ꯗꯒꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 12 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯛ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁꯇ ꯆꯥꯗ 50 ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯌꯦꯠꯄ ꯑꯄꯟꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯪꯅ ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯑꯁꯤ ꯂꯧꯔꯛꯂꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 3 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯂꯦꯕꯁꯀꯤ ꯆꯥꯗ 60 ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯑꯃꯗꯤ 12ꯀꯤ ꯕꯣꯔꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯩꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯋꯥꯔꯦꯞ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ꯫ सिक्किमगी नामचीदा हंदक्ता फुटबॉलर आइकॉन बाइचुंग भूटियागी मायोक्ता वकत खोंजंग लेप्तना चंगसिलक्पा लोइनना ngarang nongmaijing numit बाइचुंग भूटियागी मितम मई थाखिबगी थोक अदुदा चेनाबा मियोय मापन हौजिक फावदा पुलिसना फाखरे। पनबा याय साउथ सिक्किम नामचीदा फमुंग कुंट्रा थाबा हॉस्पिटल अमा लेंगाकना साननबगी थौरांग अमगी मायोक्ता बाइचुंगना लेपकपदगी मियामना महाकी मथक्ता पेंद्रदुना वकत खोंजंग चंगसिलखिबनी। हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा इंडियादा कोविड की अनोबा पॉजिटिव केस 9,312 फंख्रे अमदी कोविड अनाबा 3,918 ना लैखिद्रे। कोविड अनाबा 1,19,18 सुपना अमना नाबा फरदुना डिस्चार्ज तौख्रे। इंडिया की रिकवरी रेट असी चादा 35.3 ने अमदी पॉजिटिविटी रेट ना चादा 3.5 ने अमदी अवांग नोंपुगी स्टेट सिंगी मनुंगदा हौजिक फावबदा ngasi gi oina कोविड पॉजिटिव होइबगी रिपोर्ट लाख्रबा स्टेट सिंगी मनुंगदा मिजोरमदा 94, मणिपुरदा 150, मेघालयदा 100 अमदी असमदा 3,349 ने मसिगी मनुंगदा गुवाहाटी खक्तदगी 239 याउरी। अमदी ngasi असमदा अपुनबा टेस्ट तौखिबगी मसिंग असि 1,93,000 ने। असम की पॉजिटिविटी रेट चादा 2.52 ने अमदी रिकवरी रेट ना चादा 13.3 ने अमदी असमदा कोविड नंबर मोइदना होखिबा पुंग कुनमरी असिदा मियोय 94, मेघालयदा 10, मणिपुरदा 13 अमदी मिजोरमदसु 3 लैखिदबगी रिपोर्ट लाखले। सेंटरना इनकम टैक्स फॉर्म की ई-फाइलिंग मतंगदा खर कोमथोरखले। मैनुअल फॉर्मेट ऑथोराइज डीलर सिंगदा लाखलिबा जून की तांग 50 फाउबा सबमिट तौनबगी अयाबा पीखरे। हानगी इंडियन वुमन वॉलीबॉल टीम की कैप्टन अमदी लीजेंडरी ओलंपियन मिल्का सिंह की लोइनबी निर्मल कौर कोविड नंबर मोइदुना ngarang चंडीगढ़ की मनाक नकना मोहाली की हॉस्पिटल अमदा लैखिद्रे। महाक मसागी चही 35 सुख्रे। पनबा याय महाकी मपुरोइबा लीजेंडरी ओलंपियन मिल्खा सिंहसु पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस नंबर मोइदना हौजिक PGI चंडीगढ़ कन्ना लायिंगलिबने। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI की मखादा सेंटरना ngak seliba lebaga sida leiriba ningsing phurasing mafamsing amadi museumsing thingzinduna lerakhiba du lakliba yumsagesa numittagi hona amukhana hangnanaba haikre। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR ना कोविड पैंडेमिक नंबर मोइदुना ममा मपा लेजद्रबा अंगांगसिंगबु हकथेंगना नावयोक नावकोनबिनबगीदमक सोशल मीडिया दा थागलिबा पोस्टसिंग मयामदा शेयर तौबिनबा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मसिंगदा हाइजरकले। एम्स दिल्ली ना चही 3 12 फाउबगी मनुंगदा लैबा अंगांगसिंगी कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल गिदमक अंगांगसिंग खनबा हौख्रे। मसिगी मतुंग चही 2 3 फाउबगी मनुंगदा लैबा अंगांगसिंगीदमक्ता क्लिनिकल ट्रायल अमुक हौरगनी हाइरे। हौखिबा मार्च थादगी म्यांमारदा फादुना लेरखिबा US की पाउमी नाथान माउंग ngasi थादोरखरे। महाकी मथक्ता नलंबा हाइबदी मिलिटरी लेंगाकी मायोक्ता इरांग हौहन्नबा महाकना इनसिली हाइबा मरालसिंग अदुसु लोकथोखरे। म्यांमारदा मिलिटरी कू तौदुना मियामना खनबा लेंगाक लोकथोखरबगी था 3 की मतुंग मियामगी लुचिंगबी ओंग सान सूची की ट्रायल चथबा हौखरे। महाकी मथक्ता लाइसेंस याउदबा वकी टोकी पाइबगी कोविड की अथिंगबसिंग थुगाइबगी अमदी सेंजा थुमजा तौई हाइबगी मराल कया सिरकली। इजराइल की अनौबा प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेटना वासक लौखिबगा लोइनना
ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯗ इलेक्शन मरीरक तौखिबगी थोंगना चाहतलबा लेबाग असे अमुक हन्ना पुनसिलहनगनी हाइबगी अचेतपा थाजबसु मयामदा पीखि महाकी लेंगाग असिना मियामगीदमक थबक तौगनी अमदी महै मसिंग हक्सेल अमदी मिचंग संग नाइबगी थोंग कयादा अहोंग पुरकनबा होटनगनीसु हाइखि इजराइल की ख्वाइदगी सांगना प्राइम मिनिस्टर ओइखिबा बेंजामिन नेतन्याहू राइट विंग लिकुड पार्टी की मकोक ओइना अदुमक लेखिगनी अमदी लीडर ऑफ द ओपोजिशन ओइरगनी पनबा याई अनोबा कोलिशन असी यामनमक खेनदबा मसिंगदा हाइबदे हुमफु यांखैमापनदा भोट फंगदुना कारखिबने इंडियाना बांग्लादेश पु माइथिबा पीख्रबगी मतुंग कतार दोहादा इंग्लिसिंगनी कुनमाथोई फीफा वर्ल्ड कप की सेकेंड राउंड की फाइनल ग्रुप ई दा इंडिया अमदी अफगानिस्तान हयेंग जून की तांग 15 सानरगने मैच असिगे लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क दा नुमिदांगी पुंग 8 मखाइदगी येंगबा फंगने अमदे सेमीफाइनल दा राफेल नडालबो माइथिबा पीदुना रेकॉर्ड थमख्रबा वर्ल्ड नंबर 1 नोवेक जोकोविक ना वर्ल्ड नंबर 5 स्टेफानोस सिटसिपासबो पॉइंट 3-8 2 3 3 अहुम 3-2 अमदी 3-3 दा माइथिबा पीदुना फ्रेंच ओपन मेन सिंगल टाइटल अनिरक सुबो ओइना लौख्रे ngasigai na di Arambai News Guwahati da Maitel Lon gi pau sandok chaba matang sta loisin jabaga loinana tabiri basing bom ka suhan